to abusiafo wey aya adom kasebo no is tasty angaza ewei yamma hade mu odne pa wa wonim se Ghana nyina kasebo de numru uno eya wine pesengre wine eya adom 106.3 FM tasty angaza ana jese ya trasia ba de wekese ye bieja sa ne dwagum na jese ade epe ne yakuya ba bi sa ehyewa na so ahye anhye so ana wafa sa na jese nyina yekọ enti ba de wekese ya ba die ne yaba ya jese nsem ene ya de ebramo me de vim lady afiokua haje bintu also na dromo ene me bla obidum bie kwaku Edukumi Mr. Edukumi no yes the Mr. and I just want de kasebo no ebra woni aboafo ataye chiri obokra wa je se mo de kasebo yi ewura ye no musa ye de ebra munim ene a doctor fo ni mpanifo ne business one financial analyst for ma ben anu o mo che so mo hwe ye reja ko ye sofo a wo hwe nyina ma hode wo sem ya pamudu ya nanado trap no wo ma asset ama nanado akotomu enti we de nyu obi na kumantwi nanado no anu aye ne ye behwe de enti a omde kwose nanado no ye fra de ne be chati fido mantam kopie mu ane demonstration che bi ama ne homene so wo nya gro ye sentrofo ho ai mu nsem bete sanso ana kasebo ya bete se enne Ghana enkrofo ye ne ma je se ne yesisika we asikoi uko ba bi a krobi din kawana wo manfo mu yare hospital ho no mo be ko ma ji se so ni ade ayarefo na to ansa ne ahwewo ave uko baabi wa adan enkroma akoma kwaduo no mienu 22 communities using one canoe how enti ano so ye bekom ye fra beko Bank of Ghana ne nom de kokobos runko na ma Ghana de hye se hunu ni mpre nu so ye se adwumako bia ba ye friend se men's gold gold hu dwa no mu die wo mo se wa wonnim na no mu bedi dwa na ka beba no wanka san konkonkon ani wala the Bank of Ghana for kanu men's gold for boss so aka bi dia Bank of Ghana for se nye de hie ni monwe mo bank no a aguo no na monya ho adwuma na monya nkonkon sanketenketo no a sabe bibi nkrani san mo beka ne sabe bibi ya mudidi no na unim Ghana for bebe acho madwe na no minister ko parliament ko kan say efie wura bi efiri na ekro wo beje rent afi mfie mienu haram watomra ya betew sasa mra wo Ghana an made rent act na enkrofo teacher say do ma budget minister say yenye wudeni wo ye bue ye nkofo ne beka sa ye fra beko sunya na wo kopie mo ho a ye se nipa bi wo metwe hwanyankrompo anim ne bonsmetu kwa ma fertilizer ja ye de ba bebu amakuara mo nsmetu akonka wo makoton police fo irum se kabu sanso na woni se SIC fo ne wo madwuma no wo musuro se bank bia insurance yo wo mo yeso wo de technology said we beka wo de bam enja na ko tua insurance kra de me fa show bi se mo kire kon wa fa nkwa ye stew ni apesie bia ni se de mtie enja sa wasem be ba pa sanso WHO wiase nyina ayi apomde abatan no wo mo bogana ba so yade bi bagana Ghana yie free ho se Ghana e free dia ya beka wasem ensam bi ka we ho ne abon be de bra wo ne adum Facebook 106.3 FM na fe wo adwenche na de abia ho se bram ne abom gon ama wiase mansa nyina da TV sanso e na kwakwa Edukumi ana se fia pokua vim lady real vim lady wunya de to a ye be kenkan ama wo e de wa wonim sa adwenche kenkan ama mu nyina eye holy insecticide spray wo na de mosquito coil tiapo wenye fake ones na China for ndia begu town no ho de hair ankrofo no dog na to original wine wo spray wo fia wo be ba no tonton ni tutunem abata no a ma won koda teche no tonton wine po akoka koda no wo chena kwa wo be hwa ya wo beku no wo bu okra so abaifo bi kra ho no ma wo pe wo kra wo tumi transmogrify sabrofo no kwa na koka na parliament transmogrify no aye no ho san tonton wo abayo transmogrify abaifo one by many nyina part of holy one say di ni kra che say sunsum chechire holy wo mu nyina ko na ve wo say yes pa wonya chance pa ya wo de ye wuya wanum adutwumwa heba bites patro we adura we nye nsanu a kwafo nam no wo de amasa ene Ghana wo we ni obi de aduro beku wo beku wo we mo adutwumwa ene ma bonya nanu aye tatahwe etu ya de nyina mo say yes abata no mo mankoda no osons gripe water enkoda no ma wo mada wo mu nsu nya usu ni ama wasi we waduane waye wonu obi any problem Franco Chedi Enterprise one day je say wuchan brusen na phone dey Franco dey hwe every time ana papa ya duma sa bedun kan ene wo branches wo Ghana baby anagas wo frakadamwa na phone fo mo start wo Ghana hunu wo mu ya pam wo nyina kro mo adwumagu ko Franco koju phone spread wo dey hwe ayu wo 5 ya say wonya ga bi di na chi aje say wo mu stream ya wo benyem wo dey o ka so nyina ha kwa tabia ba mesha ene vitamin
stomach CB men women capsules Heaven's mosquito coil spray na tremendous capsules wo madam kasebo no ebesu se ne ewujai ensem papa na obeti petromim ene akanfo de amadrodro for what town your sister high radio station wunim na studio na awo no high nkasa oti ate high abusumfie ube studio you no talking you can't be talking she na you want to go for girlfriend about ni be adwuma no awie ebusia for kasebo na etesi no ya fa me vim dedi afi okua me ne me bla obi dum ye kwaku eduku me ya se kasebo na nkasa se na afi wo mo ene wo mo eye won che no ya ndoge wo mu nyina mbete power ya nkwa unim se na nado dan kwakufu ado efri se minister ya on no hwe nyina ma ho de wonsam so yewra ayibo ache jakon ye yi papa efri won me no anwumre na nsi minister goyi ye hu ya be 5 something oh gone na you giant de ni sa chekrata ase a wo mo kase ye yi no a kese wo mo si relief of duties ye kobusem kwa no mo se pamo na wo mapam no na kese wo mo pebrofo bi di afa ho ti eno wo mo chwo no sa abrofo relief of duties se mo anwa sa no na eno ena nkrofo bi kase wo mo hwe petakremu a trap ade na trap na na ro akoto trap musa say yera Moses for money a lawyer wabene won wanso kire lawyer fo ade wo law school ana wo chem sa wo hwa enipa a wo mu ye adwuma pa na do aba mu no fa ayi ajako ye no mawan esansa na do ba ye one day say one factory do ade say ne sa wonye hute ayi one village one dam wonye hute wo say ayi one when e free SHS kwa eno problem ya de bia manso wo honam mo majako na efri se na nado ade adwuma hia ne sabesi ne wa ye adwuma no a ha bia ma ho ntia no won se na nado atie nkrofo no akwa pam papa efri na adwuma mu aje se wo de adwuma no akwa mo obi wo friend ne ene trap wa wo ma sete de ma na nado akwa tom se kabo wo se na nado so onim de ye ma no pa wo hu wonim de ye ma no a enka ajako wa pam ko besa fa no wo na ba na nya sa de a ene se ajako no wo so wa bone a enipa ka ajako ho ya wo no ye adwuma nya ade no wo de wo ti ofi a wo mu edi brodo ni chiti na ajako no wo be pam na free adwuma mu ayi yera ayi Moses for money lawyer ni no ka se da bi eno de nanado wanya de kra ya ni nyina na wo so wo tu bi busemu ame ye checho mu de nti a we nyina akoba ya akofa asem aba no na wo so wo sre nanado ni mpanifo se we wo mu hwem pa no mu asem no ni ni egubre esa so wo mu hwem a nipa kra wo fra serve house ho no ma wo ma kwan se ade no agi executive approval anaso ma pani ni executive secretary wo flat serve so anase jubilee house wo agi tu musa de yemfa nya adwuma na fa kire pascal ya wo mbeso wo de ko sha agya konkra se sebi wo na nani mo hade nti wo no ane yemfa nsoa no de o ya no e wo se ya che no na ye de ka ho na de ye de agya kono wo no so ye nya ni bi sanse nya de nipa baanu akoya de a na paniam pa se de wo ma pani ke susu ampa se de wo se agya kwa ye enya wade ben sha ba akofo no ama ba akode wafa ne hodie ye no ane se na amene asem a yewra Moses for mani wo ka na chese no a anwumre wo bani isusu ade koye de ja mampanifo a wo ma bini nyina de wo mo ahyem bi chese wo mo hwe ade no pa de a enye sei ena nkonta no ete kra anti agya kode kwa ye ade na we de trap ena akwakoto mo na nanado so anhyeda anhwe de agya kwa ya ama no woni ka ye wo de akwa wo ni se pi osofo aprobe. It's because you see, so what now we captain or she goes tomorrow. You need to match him. You are going to lose. And the president should know that some politics is going on. Look, they have always wanted a Jacko. I think he is the goal scorer for this president's current government. Apart from him, the president has taken some very bold decisions, and we know there are several ministers who also question mark the communication ministry. There is a huge question mark in respect of the contractor. Imani, what I'm carrying GVG contract now. Yes, that's what I'm talking. It was also Urinaka, apart from this issue of this Mary. When you put minister, why you do my to men something tangible? It is the energy minister. If you look at the scorecard of this minister, measure the scorecard of the other ministers, this man is far, far better than a lot of the ministers hanging around the president. It is a fact. I just hope that down the line the president doesn't regret this. And I am confident that a lot of the NDC will be jubilating because the goal scorer for the NPP is out in terms of delivering for the government. You see, Etiara lawyer Moses for money the oka no say striker ya wo strike ma pipi for ne agya ko no mapam no etu de trap na nanado wakoto mo se gon na fe de o mu nyama atia na o mbehwe
de obekọ akọhye ade amomu president oda Imani Africa ano Yero Franklin Kujo and onu so busa kosan akese na ade ne yase ya amendment yase ade ne nya executive approval yo when assign approval no say na nya everything what they say flat house way was it was signing my president ade no ndo to no wi brodo ni cheesy na ase we dey work was san kan ya the basis na minister of communication ade nya na anu ya no mo ko sign kan ni GVG contract and also say Pascal sa ade na bronya brem ya nkrofo di bronya tumi ko sign contract na as the usu ne nkrofo de wo mo to onum na ndi ejako de sabe yeyi na ma na on de to onum no oye na adwuma president won na nyini ye. The matter of Ejako is indeed, yes, we agree that he should have foreseen some of these avoidable circumstances. Exactly. Unfortunately, he alone cannot take the blame. So who else should go down with him? I think that the immediacy of the lawyers, you see, unless of course we are trying to suggest that there's no department called Attorney General's department, unless of course the Attorney General was sidestepped in this matter, unless of course the President's own Executive Secretary, who is an astute lawyer, and there are other lawyers within the presidency. You see, the reason why this is a difficult tale to believe, unless we want to say it's a comedy of errors, is because these are multi-million-dollar deals. Mm-hmm. In multi-million-dollar deals, you just don't mislead the president. You get my point? I know. Franklin Kujo no Imani Ghana omo penyin no say we there he can't think far. He can't think far cry. Minority for eyadom kuma no so aka bi na mo VR workers. Eno anwumre be awia kwa anwumre bremu no. Wo me ye sentofo hye mo ye senior staff association no. Ana wo so ma pani pam agya ko na brofo bi omo be wigu president so no. Yenim se na ma pani pam no. Ye busa opani a won na da sa senior staff association wo mo ano a Wamu chairman, wo Penny Charles, wo usu seche. Was it they are very very happy. Ene, one be 2 In fact, wamu started so wamu cherry finura. Was wamu ko beer. Beer the annual crop. Urade. Ne wamu che fiala party bi wamu be jano. Yasa go to akura. Eja kwa pamo no. Wamu feeling good. And yes, opening chirem. Very fine. Very very fine. Yeah, very fine. Say yenya listening. President what ye yes yeah to pamo bio point by Johnson we are kasa from professional point of view. Sir, the document honorable Ejako the call parliament, you know, it is flawed. Sir, this was saved Ghana $400 million United States dollars. Per the calculation, you know, it is not. It is rather we are going to incur more costs. And you know, by that, you know, you say from a professional point of view, there would be a misleading. And some of VRA, one workers association, senior staff association, one comes on me very, very happy. If I make one to us, until be papa, Mama no coffee auntie come call them one way from they are very fine. Oh, they are very fine. Now, we are one. Oh, they are very fine. They are very fine. Now, I don't come out parliament. One customer for work committee. One nation, I won't some so. Yera Edward Bauer. And one customer, I did one. Asante bedi eto wo ma pani so wa kukudo pa wo pese wo chese yes one day one so corruption so one pam no one anim ti na wo dan ete ne nchen no. Ejako is the lowest on the food chain. There are people higher closer to the seat of the president. The moment of presenting my presidency, you know, it became the document of the president. Me and them parliament. Ye adeno ne the executive approval signed by the executive secretary, then it becomes their document. The other person we should be looking at is the executive secretary on and his signature. Then at what circumstances or document you know, or say or read or my president is whatever the situation looks like. So the executive secretary should not also be having a job today. And last but not least, I've heard people make statements. Oh, the president has shown leadership. What is the leadership he has shown? He must be apologizing to Ghanaians on social contract to protect their interests at all times. But for the fact he said there was resistance in parliament by the minority, it was picked up by the media and civil society and the generality of Ghanaians. And Ghana would have committed itself to an agreement that would let us pay an extra almost $500 million. And the Our minority committee no so a woman na hwanya ma wode won sam so parliament was say said ya tia ne de nanado so wa kukuduro pa wo chese wo tumi a wo tumi pam nkofo asante be de to wono na kosan eja ko contract won pam no first.
yanto akase bon so wi asema sa nyina da agya tumprem to breka se bo tasty angaza ene wasuguso a wutie no ne ase a etempo anu de ne wanwem agya wobofo ne de ne nam ho paso opanyini bu akyeja ko wona na ne ho asema ba na Ghana de wadua ne de obi anu no wasem ba na abose kwabrane wode beda ne twapia no awe na no pawia ne nwumre no awe ne dwedwedwe ena nipa nua wokan no se ne zafe woni panye kra atafo ba sima konwa atafo ba di nkomo me wasema na abai na opanyini bi a waben paye wa hodende mu ensemu Ishmael ajukum hena enenne wase wo mapanyini wo ya yemfonso esa se wiase yase de anu didi ono na ronam sanso na de sabe onu dware no ono na sere woto na ekoba se bi a wo bi di dwuma na sefonso kakra bi koba no wo mapanyini wo be katakata na nwa pam side pakro ne de a na ntwaye no opanyini kirima wase bu ache ajakon wo hwe ni dwuma di a wadi a aso ne dodo esa se dumso ba ye se de be ya opanyini wotimi eso mu na afi wache no kwagina ring mu bubo na niase te se de bukomba ko di ya ite powers ai sei dumso ya kana kire kura na eno kura kire so panyin no obo adwuma pa na kwanso na ebo hina eni tina ka so panyin obu na ni guso na se futuo bi kura ho a wachine transe ese kire ne se aduasa mienu na gya wo ka de kire na so woro ne ka wafa na batri so wo kono kwatena fie de ondu hu ne se ntwaye panyin na opa owura boche ja ko se o mere adwuma no no afi se bia waye bibia fata menkase waye bibia fata but panyin adwini mu no bia bibia simiti na o se papa no fana adwuma nto but ka menko adia adwuma papa na ye no afi se ko minister of defense agreement papa no modern pa se many family enka otoso ko so ye na adwuma bia enka ebeboa but se waye bibia fata se me bia wo panyin magemo dia panyin na afi se okwa ebeboa nti na what take his decision until somebody on the side of the story. You say the any man say you the deal be called parliament and so married rules and then na the on coffee. Ebia on so me promise on so me hu the see party and you be me na so aka say bia e pata so coffee and say obe coffee nso anyo no kwa na so ko. Opanyina waben paye ewa hondede mu nsemu Ishmael ajukum hene no ene wose emu anyina adi abe na zo prokwa na ndi atene emu anyina da kwa Amerika abo na ntwe kwa kwa Amerika kakra no waji mu a yeso waboda mponko wate praga na afi kwabrane esa no ebi na ekoso opanyini bu ache jako wono na ne numu hare ya ka na numu hu sesi ni munti ya woro ne ka wade afa na betri na governance expert ba ko a waben paye Bernard B Bengap aduka se bone twetwe komo no so masa nipa wanya de no wanya sebe aboa odwan wode ne kwa abruchi kraba e de perfume gugu no obeso be eni nti wo panyine no wo de oye na e ya de obi nye eni nchine ni makunti o mapanyine de oye no e da ne kwa mu pen. We all woke up to hear say the man had been relieved of his duties. So in this country there are a lot of things we take for granted, including sending information as high as the president that we know is not reliable. Simply, to the extent that the minister sought to have ill-advised the president, I think it's appropriate that he soon the exit. And yes, others who are working with the president may not see the necessity of being accurate in their advice to the president. When it comes to Honorable Ano taking over, you can say, to be a minister, you do not need expertise or specific technical knowledge to run the ministry. Take for example, education ministry. Honorable Opoku Prempeh is a surgeon, but he's running the education ministry. Honorable Ajmamenu is an accountant. He's running the health ministry. Anything Okop ministries now, but he said they are technocrats. There are people who provide the technical advice to the minister. Opanyine kwatie ni wa ben paye wa mamumu ye friend Bernard B Bengam ene osu ni mamamra won sa mamre wunim de anka wo sede eti say ya wo panyine no wafo boni ni die ama mampanyine ne de na wo seja ye deda ne patadwan se de be afoforo be hweso na watumi atutu anamon uti adum 106.3 FM nanim de wanwa wo sa aso ye hwenya ma wode wo samsenya ja akona ne de abo na wo de wunim se Ghana fo de aba de obi abeka bi obi aso ya no footballer obi aye coach ya che se Ghana Blasters ko bo match obi atumi ye bisa na politics sote obi a vote ni obi a wo kwan so China dwun obi aba China dwun na wo hwe man Fourth Republic 1992 constitution e free se de ye adwuma no ya pam ministers of energies o ma ba nyina say every role is abresu besi ne hwe 1999
President Rollins sabre no na ye mines and energy ministry na wom na kabom ya yera Fred Ohene Kenana na ye minister sabre no energy crisis first one na baye eno kra de na free ete hwanhwanum ne ade mu a eno ye kombre no ye ade nyina nti we de na Rollins democracy eno no wode ye adwuma o ehwa energy eno kra papa na ye energy crisis anwuma no wawie o no otu no se banche papa no kra kwa conference wa broche opamo no ansa na papa ni bedru Ghana to obedru Ghana ne apamo no dada onye minister nti go minister come ordinary was a simple honest no 2008 President Kufuor sabe so na energy crisis aba ama yera Kofi Ada say why minister one na sanitation so say Nkrofo say mpamu no yi papa no am say ni tinye eno so so ye dum so no wadwuma o President Kufuor wo pamo no a wo ba no de fere so so Japan na besi na 2015 eno so kwabronko o ka kwabronko wo si meye dum so will be over ama before eno kra na una do so koka and the opportunity exists whether hydro or thermal no abekika sabrofo and wo mba no wo mantumi wo ye do na mahama pamo no simple kra so be ma dum so na ja October ba no wo ma no pamo no simple and say ye under President Kufuor so wo pamo eja kwinti ade na eja kun usu anu apo ni so ate na wape kode bi na je say amembi kode kra de nye amembi no anom no forget obi a what as okra we premier ni dada nti don't worry na je say okọ wanim sa adwenche bo on mabusafo na am de abana ni nyina kan e de amamo we eye adom kasebo tesi angaza nemum ya kwaya sama e won so enka wana e wo de nye tesi sa enka wana ho eye kro bi anka Ghana de enka constitution no hwemu a article 70 ka so obi anyo obi a ye nyina ye pe eti edi minister eni so obi da no mattress so ana water bed so no obi da kete so wo hu nke nyina de pe ade ye koto aba ye hwe we enim ye nyina vote ba ko no na ye kan enti ade na bi de sabe wo mu ti hiamu ebi da fom na ebi de ati aponko so wo mu wi brodo ni cheese eno ne asem no na enka wonderful no wo mu chem se wo mu seche easy mercy nim na ba bi o mu da kra na ahomte se pa no ba bi o mu da no eji se ye de Nkrofo na to table so ne ahwew na no World Vision International for kwa probon mu ade kwa hwe enkurase anwuma wo honom ne ade na wopani ba kwa won na ye midwife a woda nka wan na yi health center wisdom oware and work as in fact a problem woni amane boni Kwame Kulenu na twetwe nkomo no se wo mu ni aka de kra nti sebe wo bi papa na wo so wo wood pa de obi won ma wo mo hwe ne pa no wo ya no nyese bia Nyankopon ne time aso se wo so wo enso wodi twa pa na nipa no wodi sa no home twe obonwu ana 1 2 3 na no home nate no wo ya no awu na je se enya ne time o enso wodi ahomte na akọ owuo emu no na wo mu tiemu se enko mu nya emwa efri aban panifo wa enkanya ne se nkofo wu be se bebi omwo no eye wo do da ba akopẹ emema wom ti sebe ukọ so ukọjo so abema ni twa wo ba ni twa na we ya table so na omhwe yare hwe ye ward baako no ye hwe eme edihwe apemfo memma omoyare o na ejemoto emma omoyare o na ejemoto ana enkwala omoyare nso ehọ na na ejemoto yempa nso eye mienu pe nipa no atimi ba ebo so nti yomoba na ebo so a ebo a ye table a ye di eyuso consult room no ye fa ne dia kosi ward baabi ne di ahoma acheche na so wase di nsusi obi so a ne dia achecha mo no nti yempa iswa afi da bia ye gi awo empa na ye gi so awo no enye mpa eye mpa wo se ye gi so awo eye ordinary empire bia na ye gi so awo afi da bia ye yare fo ne ba ombeju nso ebi ni ha se bia wo se obi ye no hu yi o jane nan a eno nso ebi ni ha nti da bia meti a ebe ha kakra no se obi no hu yi a me fi na okọ wakọ no hu yi enti wo yang metesemo enka wanda enna chese yebeji obi yare malaria kra na yebewo obi pane a ase ayi ene enka asa de enka munya won pane no sanse se de opa na suo pane wa asase na obewu wono o de no koturi table so awon pane na police hospital kra yebu ye ya yese ho ahwane ye kra obra kra jo woni doctor comedy go round there na doctor say why fire de ko uni abo yebu we still ya do ko ware ye nyina se moja da nani so achese yabo no simple sa nenti one vision for ne na mo anu mbusa yewra ayi wo ware say bra nenti table so mo hwa yarefo wo hwa ye normal no say ade ne enkoye kra so ye benden wo se eto de bia nipa be ayi ahasama ene ba ebeja wo ho bebrewu esanse be bi o mo tie no kro mo hwe nkrofo yade no eye problem wo se pane asawa ayi kra de hye en say presta kra wo bi pra ye eno kra wo ni bi na World Vision for say due
die ebe bi ebetimi de aboam na monye adwuma no bia obi privacy ya power bear dressing ya onyina red vision na di man na masa man mattress ba ko na to bi so mo yenu say zinc tablet ene sunsunmu a say yedi ma yankwala no ene so mani mani no o man mutimai panie a yedi etimede wo na asawa ene nyema kakra e ka ho no ene mani bia no so no o mo ye entitiye e man e kwan refa so a yeni abata ne be kasa o ma nufusu nkwa bosu nsia yemfa nsuo nka ho afia mu achi no eliane o say yedi ma nkwala na o be nyini yie no ene nso o ma entitiye ma bia no bra no yakoje yenso de be ye yenkrof awofo enti World Vision for the yadamase pa se mo bo anka wa anafoi na siri aya wo manfo a wo mo brem ne yekọ adan ne potem a enkro makoma aduanu mienu se de kumasefo adwadufo ne yese ya be mo wo stores foforo ya adwadufo sungu emesu ikemesu se mo hwe no mo ankoche ayi na amamo gesi o amude ye nimmo mude ni mutokro biamba wuremu wi na akoya mo kai mo hwe ye na stores mo be trade ni na so adwadufo wo kira mo fa me na mo de amamo ges we de enkro makoma aduanu mienu singre one boat kenu ene wo mu use wo enti wo so ni hospital said de nka wa nafo kura de wo mu obi a table so no wo mu yankofo ya de wo mu ni bi enti wo mbekọ agi se kuro ba akoso anu so akwa island ya e wo nsuo no fifiri eno so boat singre wine wo mu nyina de kọ enti wo ya de na bia wo kan o se de kọ a e gi se o twa ma ho ya no e de ne kọ no waba ansa ne abefa wo ni nyina aye kuro bia o keka bo ma se ho nyina de pediatokope wo ada east mesin won kramantem ho wanya kurase o Ghana eye serious o as we been tiakra had to waterbed so do every broido di wo mo chere wo mo mahiafo bi da na hiafo bre so hu enipa be empem wotwen aha na aduonu mienu 8422 no mo kabom ete sankro nkete aduonu mienu no so boat ba ko pentu yare a wo ya no na wo ye the rose prayer no the Lord is my shepherd and no the lost prayer man. Our Father, the lost. We are our Father who art in heaven. And you could no the necessary man no can be. And yes, I saw no can or the same. And yes, I just say, what must someone can you answer? Nadia will be a or the backo. Why before your time? And you are some almost by it already almost no. One moment the answer of Baba room, not just any. Say, Bibi Crown or Benya more man, or their more. It's as a car craning a dionumian so. The boat to both nso of one run it is so one the committee na has no omutwetwe it say it was your core ecobesity or more also use canoe to cross to a very far area and that is a distance challenge because a manager demand say betimi awechi omo and to be na eco mainland so to the district hospital and I say other health centers, so that's one of the challenges. And I'm sure your building as well, we need some little renovation because the building has been there for years and nothing has been done about it. We are exposed to a lot because I can say even though in your life jacket the kind of echo there and also no we've been to me so send a bit to me see at any time but you're very home in the say once a dear has say I'm sure I for there and only I couldn't tell her. Yera adjuma subonte nyankopon hia kese pa wono ne officer wona hwe pediatric health center ya chese enkroto makoma kwaduonu mieru 22 no boat krope singre wine and wo mo wonso nkrofo tenkra ha chese wo mo ya chese chere nko an wo mo chere assemblyman wo krom won William Apia no se asem no ehu na ma bebre kra awo no so a wo mo wo fie eno toto behwe no wo ma wu ansa no wo mo tam kra so. Most of the challenges that we face is the issue of transportation or conveying the people to the clinic because the distances are quite far and some have to use canoe down to the clinic, especially when they are in labor. They find it difficult to come to the clinic, so these are some of the issues that they normally face. Most of the times the midwife, they go around to check on them and then when the time is due they try to convince them to come to the clinic, but because Assemblyman we anowa a krono wom de boat ba ko pe ene wom de adwuma na asem na ahomete papa na Adan is deputy health director Mawuto manya ene o ka say serious was sre apomuden so afo say wo tie aboa bebo mpa nyasa so ne obia o ye eda no koma so bia wo betimi anka mabo. Some of the challenges are here training is because the community the sub district is deprived, they think that is too far from the other sub districts, so they don't want to come.
The other issue too is we don't have enough accommodation for them. So the nurses, all the medical staff, physician assistants, and the nurses, dispensary staff, and all. Director ya on na shapo mde mpotem ho na wode ensemi etu dwa wo nyina aseso wo hiamwa na enkrom mi eduonu mienu na kenu ba ko na botu ba ko no mu yuso de enipa bewu ansa na omadu hospital esate no ko ene de omutumi de ko ho yenko kumase de na otekoko so de otu okuru rekrawre ne brawro ngoma so tumfo se tutu abibi onyame kese na boboa no pɛ ne yɛkɔ na bia friend se so ambazi na ne spare parts bia wo pɛ bi atɔ a wo sabetumi aka bi ho na Ghana fo ho no wo buafu se tam wo mo se etire wo ho a yɛmfa kyɛ enhye kutudwe saa so na ni wamansa yɛ ofase ni ade na so ene kopiem wo ho a Nigeria fo bia da no ho ho a woto abontimpunu mu ho ho wodi abekwan a ebi so na tade mu kora wonya nso no de ahohoro ama saa mbra adwuma yɛse ma ayi ho nyɛ na enu bi no mo yɛ no potemo eno nam so amoato ho gumonten so na ne yɛse store bi wo ho a omuduru ho yɛse store we ho ade yɛse ebuka wasimuntum we ho ade yɛnyate sɛ Nigeria di nko ade yɛbetum na asenso mensa wo Israel FM wode na ne adi nsɛm na chi ene Ghana fo ni bi atwetwe nkɔma afansɛm no ti amoso montase data montase o ade pa na montase ye de ti se ye tase de se aye Ghana fo no yes foreigners no omo ba ha I say omoji adwuma omoji na adwuma na omo ko fa no mo ba de ti se ke pesa omo hu se omo ye ebe bo ye Ghana se omo no mo ba omo tuma ye Ghana fo no ye we stores ye ko tene se wa na o tu bi ode de mo bia no omo pa bu kubna omo jo muska e se no mo so ni ba mo tuma ye wi a no se di be store uba di ba ko ba mo to bi ma omo to ba ko be Ghana city ya oba you stay Ghana city ko aba sa to ba pa dai ama di Ghana fo ko tu mo to mo no ma sa to so mo e di eno me ko tu mo no still go store e nto e ja me ho chiri ai e di de pensa aba no o mo e se o ma me Ghana ko so ni se fo ni ba e me ri te o no ye ti se o ma ye o no ma disputu no ma dai e ma ye na se to e ma ye ho to ye e ka le ti de o mo ye na se so mo ne ba tonto no ma ko awa de yai Ghana for the say we ya Ghana di shebia wani abresa krodom no se pentu agba ne die wuo sabe aboa no kani bre no wanka sa otiri so yi bone eni tri ene wase kire wase aduasa mienu no afi wose ti so bia ne yefune ye ne yasa de be ya mpanfo be hu sampa de akoso nya de wani agye ho na nipa ni bi so a ensam ne koso no ho bi ene adom kasebo atwetwe nkomo When was a pass of this assembly, you are two finance, you are two almost up. Yay, a boy, papa, and the year was to be on a good piano. You talk, I did what about 5 years, 1 year. You talk, but two finance stores, you are talking about papa, you want to have a so you're going to inquire about us because you don't shop. I'm a party, never in case by next you can say this you can like never want to be shops then I'm also be yeah kasa ya omu bia ya batu omu bia that time omu want to be that time na kete say I hear people say ya bu fund ya mi omo I'm just trying to move. You know, I sometimes say, I don't trust that. Then I'm also much away in the air. You know, my Edmano, but I'm a blessed. I'm a retail here. Yes. Jim FM. Ka kuma ya jini kwa kwenu sasu na yo ya jini kwa fuwa numwe ya adwadifo bia wawo mazi eno mani abresa krodom no na ufiri ho na uram ebe fa so run about ko buram ko pie keje tia na ne adwadifo so ho no wa mosi meyo panyimpa kumasi krodua ni nyina da bibia atwa behwe wa ba mu wa sayesi be antwi tie na tie petakrapa na fa yiwaso esa so mo asem ka kyerɛw ni nyina da ene se wa mosi keje tie adwakese no enche bia mo ba be che no bo modia se wo bibia da wo se fata se wo se ne saka bi
you know wo de be manante sa dia dan to asema wo mo se mrada ne amenne no ma da ne ne ko bi kura se friend tilapia ama krante se friend machete dia ye bibia biometric se dia be de pabonifo bi fa kuntuna se fa ne din e ma mewuram na fe be wiase e ko fa nse bebre e ma na panyini ba ko adwadifo no wakasa e de mo ye yawa aferi woni anuanu me share fm twetwen komo tam na omo betu ya free kedetia e de ya ko Red Cross no omo ye registration ye biometric registration it is akwan na omo fa so yes registration no e ma ye free kedetia omo fa sa akwan na so e fanya sa ehihye se na be adwadi ni bia na otikede tie bia ba bia na otedada obetimi asan ababetena hodom bio if you use as market omsiesie wie ye no adwadifo na e hodom no oma na omdom ba atonsu market the same thing and achemfo ya omkura na private individual no owie nipa na e hodom ni nyina no omsan do ma de ma asem bia ye den ama pedifo se ba bia chechira boa no e hodom e de yetia no eti ye wo ya dance ye krata chere say omo ye registration no ebi die ni opanyina fere no ene ekotie ne no ache no se asem bia ne kakra ya kwete se mpanyufo aka wano atum wai wadwene se sebe won home na kampese wayi from abone ni nyina da ene se mpanyufo nka bibia nkyere wo mo se da ban ne ye be hyanse na store ya kyekye ama nkrofo hwan ne se fata se wo so otimi nya bie etwedi wo srepa so wo mra monte wo mekyirem na o mafo akomanto wo yam mini ade abo ehu ni se so hwe dwumadie na akakakra bi no mo ye awie na mo madwadifo e wokede tia ha no mo no ye ntihwe mfanfiri mpanifo ho no mo enu nti ena ma ye gina so adan akasare se de ye pese ye tini se de di kan no we ekwa am fa so register no omo ye ne sa pepepe man de tosu mienu kembe ema ye hunu se bia so no omo de tie free anase ye betua bibia ne ye hu na fi sa bre ya ko no ya hyase abobo ya hu se ne be ya mpanifo se efumutuo we eku aboa krawa ema me ye mfunu Jim FM Panyina wakasa aduma keje tie adwadifo no ya waferi ina atese wode nsam tudwa ne yawo mama made na mmoaboa mu ne Ghana pa free se free fa no kwade ebe ye den papa ni nyina wakase ebo itesi angaza nani aboafo soso a ne owum kutie mu ade bia makase ebo ne itesi adutwuma Herbal Industries wom de betas papa twumu yade ama wo nam ha gade wo ye adwuma kora wo mre wo ni se dipa so de ye nam hoi tese eno na de yakobo body no anti da ko udi timu a na nim se wo lase a na ade da ho eno no what's grab water abata na danfo no de makoda no a wanya daje abotre na ade ayi wadu ane no afie nyuma sansan koda ni wo man wono a wacha de so wo bi kra te po se obesu no abeboa wo de hwe sa wo na da atete sa wo wi anu ada na jona wo obre so hu tabia ba mesha enso ye adwuma pa ma good appetite ewie pa wanya fufuo bia ana banku bi pa ya chese nkrum o ze abefo wo banku bi sa wunya akole no na wo de adame no na wo twi makoyira wa no amofre na bobita luju no wo de bobi no abobi no du comedy making won wadi bia ma we say o champion kora abobi no wo chene saa no wo chanzima anwa bia nka ho enwo bia nka wo chene saa wo twi makono anu wan mo nkruma be 3 na de twi makonim na de bobi na gu side no awura no de adam no kamwa akora hihye anu ye te ya ko ma ne do na akora na e bare ntu ye saa no awura de wo di saa no wo ti fifa ma de awura wo ya mo sia igbevo o ni e dro bia saa o abefo duane no chese e ye hot wakati viva adame ni nyina ye duro to wa onye bi dia na wa say yes onye bi pa Heavens mosquito coil and a tremendous capsules e ma no they are tight e dia mama wo madam awie kasebo ni etesi a wo mo no unim se pa cho tie kasebo atie ni e say Bank of Ghana for the kokoba abo mo say mo amoto men's gold wo say wa ho gold no ukọ na uzika kwa share wala samo mo kan size if was just one person be say men's gold no ane aka no to am de no mo ko no digital ye be ko ne akwa ni nyina ave ye be ko ne akwa political parties aka PPP ni CPP ni PNC wo ma ka che na na do temperature be pam a ministers de bebre nko ye pam wo mu nyina ni nyina de bebro e wo adom kasebo istesi so memu amfa nko gonja asase so na gonja ahefo ene wo ma ye demonstration den a hospital abia ye sia mo mu yes Sunday akoba bi for Iliasu Anwantulasu ewie ya ma good afternoon pacho o si ahefo no wo mu ye dem ahefo mu ye demonstration mi mu bi do
Mama Vim Zaba and let's all the team where Central going to put them on the Alliance and Tituafra. Niniana said, on the Singapore body, but don't see my big Gecatuiano. For the Cassis or Dio, able to say, after the emergency unit. I had this hospital, a Central going down. Practice for the home now, wait. And I have for more woman traditional area, and also Central going down and put them down. I can't send you there. A brand in a biomark, I want to say, this is in the map of company, not this is here. Thanks, the market to say. For the Dino, and who asked them, I was one of the out. Hello, Ilazu Mpacho da no homa me na ase twetwesi because we yanti bi da history no mu create no gonja ho no I inform you demonstration there em say na so wan ya TBA ye kwa bibrem na hemfo no koye bi em say president Mahmoud say atame say abere so say urodu no nye ayi asama kase azonto urodu wo mu nye demonstration hemfo there it is very serious chia ho kakra ma me wate. Hello Ilazu line waje go no what there wow also beka him for asem waka say easy yeah we do kumi yanto aso a ya to so de ane yakobo no ne afomantem na nipa bi ho akere o mo papa panyine se enye da obeto bo atwa so France ada na mpafi besiu na enkrofo bi a eja wo mapanyina da woroma wapa wo mo sa so ye hwe nuane ene fudie ho nsem so wonkodu okui bosome so anya kakra de apodwe no wo maketua so mu die o matua hwanya krompo anim ne bosome ti kwa mafetraza na nado wode amu wo mo so wo mo fa nkwa na planting for food and jobs etimi enheta na akuafo etimi nua no ba ne bebre ne nuane mu ema Ghana di chenya bi ni mu afunya doadoa no fertilizer no wo ma sasa akoton na epanfo de no magu sane ne ye karikoko karima ma na chese ne bo no 600,000 beautiful choppable Ghana cedis quantities ka 6 billion eno makwa akoton eno na so mabono ne afoma ntamu so afo kwaku asoma kyereme aduka se bo ne twetwe komo no se hwe se di obema mrakan ne o madi no no ochina bi o mu panyina o mbegene baage regional capital municipal capital yesu nyani grateful for omuna fertilizer no ebisi omoso na omotu depo baako ewo enkane food distribution for no asuye na enkane GNTC for so asuye na food distribution for no hono modie no na eho abasem fertilizer omode kogu hono no epono no yemu ani credo de da no nyina da ho kama safo a yede bue ta credo nyina no ewa agreke for ho ya egu safe na mom credo bia safo aye mi sasa na ebi efirimu a akoye mienu akodi nipa bi ho ya safo na nkasa so eye adwuma wo agreke ho no a eno ache ni ebi se wosoafo ese de no masikika koi na fertilizer mafo bi de ne so ahwe ya dwumadi amudie planting for food and jobs yi ho beba asem no so wo da bida wo mu hunhunye wo mu hu maboabo wo mu dadansa no mko suponhwe na mum ebia fertilizer ne che no ene ho chimato kakra bi ebeba ho project no de ebekoso na mum ebia quantity no a wo se akuafo do no ano wo mu setumi kam na dia enkoyesa yeda so wo bi wo ho na we kra no eye lean season no mu yiwura mu na fa nsenseni ekoba no sa major crop season no na was ya access more fertilizer barada na be rally season no na fertilizer no kese eko abode ni gina sichire ni se ure bia no ye director of municipality hono magret ono ye born abaso no ye peja no ko apa iso ko ye regional director hono fi hono se sa loophole bi ebeto mu ene ekoti ye bono ne afomantem so afo kwaku asoma kyereme Jim dasra metia adum kase bona wutie no we tesi angaza kai se fo adwenche ni nyina bra ne yebeken kan butirem wada e de ama holy insecticide spray ene ne mosquito coil ene ye kanfo e de ama no sanso ne radiotroma petroleum lubricant enji wa papa pa drobani taxi fayo ubo unya break down wo da ufiefo abefo kra so wo motata wa mata dog yo mu na petroleum de ahye ne nkyene ene wo nam no wo mota etinti ye nsuro hwe ntini ya de adwenkyere no ya de ebra na tese ni nyina yaka na abo ano no mame ka obi o sa dutumu abetes Watson grab water Franco Cherry Enterprise Tabia Ba Mixture Vitamilk CB Men and Women Capsules Heavens Mosquito Coil Tremendous Capsules ene adumonline.com ene ya de ni nyina ebra no pe Facebook baby atwe obi dum bie adu akumi e wo Facebook and that's a real_vim lady e wo
Instagram, Facebook, ni nyina ne keke dwogu mu saa mo say yes kasebo no mo na mo ma ne yetesi na ye de ane se bekenka no kwa ne ye de ama mu na mo kaza kasebo ni yetesi a etumi yetesi e de ma munim ma me fa nko asem we na fe mbaka madwenche ne ma munim se na no ye de emre bi won ma Rent Act 1963 enkroma mo time awurade Ghana de empedi fo mo ti Ghana ne no ho wa yada ku bi de mo betu table so lewo mu emra ye de adwuma ne no enkroma mo time nom ne enkroma mo ko ye no 1963 ene ye share samre yi entu ye de wura na landlord a utumi nje rent emro ayi bosumi nsian ne ade o mo fa nya adwuma ade e dani ho na ba so ayi na adwuma se ntirimo odinti abro ni be yi wonu kosi bia no wasi ama MPs won si maye ne da so hu eruti nanu mra she bedwani ba kokwa ayi no ko kan esa da bi o so mu ye case of parliament ne de mra ne ye adwuma na eno na nkofo te se MP no aka bia mo mu no ye we de MP wo ye bua ye nya udani na wo ma brepa wo fie wura for me ade for nsem enti we de MP wo ya de pa ye tie minister asem. Well, it is a consciousness of people who are being given the raw deal. Are we conscious of the law? And for instance, somebody telling you that, oh, can you do me 36 months rent advance? You know that what he's doing is against the law. Why are you going to squeeze, 36 months of rent advance for the person? If you condone it, the impunity gains ground. And that's where we are. So we are citizens to say that, look, the law says that, for instance, 4 months advance, rent advance is where anybody can go. Beyond that is an illegality. Then if somebody wants to dare you alert the police. I'm afraid, what can the government do? You will never know all the private conversation that will go on between a landlord and a tenant. It is you, the citizen of Ghana, very conscious that let's enforce laws for the sanity of the champion atachia minister ya on na hwe adan ni nyuma ni nsuo nsem so na okase ya wamra wa hanum tifie wura bia obeje yi dabo more than bosume miensa no ya no watomra na Ghana for na report we na atachia wo de obrofo na go uko police station pass metie so so pass yi police headquarters na Adabraka police was yes landlord collect more than 4 months rent won mu ya ukra na unim police na so ya hye na so nkofo bo abamba so say so omni mra no be ya adwuma de a yes amra de wo books so kwanya ewute. I think me say me madwene chere me say anka obi to me at least 6 months rank eye and I say 1 year po eye so nipa ne be hide and was so to me be say nipa ne say maybe ahina maybe obetimi atua maybe metimi ama 2 months metimi ama 3 months metimi ama 1 year ji nipa ne 3 years and maybe ono so to me nya and I say o say on 6 months no so maybe obetua 6 months no be do 6 months no so wanya ska sam charge etenanga wose nipa na ntome nkyere se metuma ma 1 year metuma ma 6 months se ska wanya din so ya no more than 1 year I just say enye easy mene ne ya adwe I will say less than a year cry because you bia na betumi ya more than a year 2 years 3 years oje so oje advance ni nyina utimi dada kra saa obeje ni nyina ewu so a obeyere waje ni sika we ni bi kra kwan obefa so nya bia ti so ya ne saa bia less than a year cry ye pen Ghana for bi no am chese de minister na ye no ne kwan so a enti ke mamra no nya adwuma se 1963 mra afa ni ye be ye emra no ho adwuma ye be mamra na ye adwuma de a ene wo nye pa na efiera for no mo teche om yes efiera for de na zo mato cement amiza no to one obi da ma no wo no osi obi da ma no me ne ya age but at the same time I prefer say Obey law will be the rent after 1 month piano. You be free and then without giving the person 3 months notice. We will take advantage over it.
Vim, oh yeah, you madani son or say well done, Vim. Kasi bondi a testi na nyakuponso ensha o mapeni. Edman wayende a yepa. Dokasi Santuano says about time. Some people use as scapegoat keke. Adding bright aside so it's no say live what it and what here kasi bombe temperatures. You see 82 degrees when wo Accra. Na muti abroche sama kakrebi abroche for no manu dem. Elizabeth Kenneth go swim say am say madai just swimming. Na ya gane ni oti ase. Ewiano kasi akra Nanya broche de Elizabeth Carlos wa jama no and a patient amadisi and ya London burger bakope was if you me ye juma pa love akuna matata no say vim you don't care biasa say okay what I don't care biasa Angela oh yes I now confuse him Gary Yasumai and was vim mu ye ni nyina de mama megbakra uchi no class account I said dan koma ye nuanom ne beko adum trotrom ne de adum trotro e de amamo na that manya adum church ni bi wo abroche no mo asa no o musa no na ke hu Ghana for so wa abroche o madwena wom MC Mamalu no say vim lady ba ko pe mi tio papa Stuttgart Jamai mi chop go say and am the man na mbo no cross o my here mo say wa Jama kro bi kumia wana papa wono there be ono humble feed yes wo beba but kroni fifin pe humble kroni enche boga beba oh wala so ko Jama wa hu kumi papa Wairo osmo ba na mo nam tenten no ya mumbre kru ono ti kru ni ya kwa adum trotros ya ni petromim ene duo we ye engine oil papa me say we ye trotro driver taxi and na say je say boss na wutue wo ka nya break down wo kro ni fifi dana krotia de bia wudem ya je say wonam sa wo mo ene de adum trotro e de ema dam ti to bia ye tie oti aso me enko But I see my son, and I don't touch on the motorway extension, filling station, Shell filling station, a hop and I don't touch on Alba, or my beam who ya, Mr. Beno, over here for charge. But I'm Jan Bafujma. The Korean, what you send of a Panesia Bojuma, and I'm a kid, as I am your papa. Do the by that time. Your friend, you said America. I am moving to Raja, I'll be your say. And from a field, because I go share. And then somebody the end matchina. And then board in Papa. And then see anything to about us as Chelsea dino. And you see, and the 2 years in the year, I need to be etc. You ever asked a petrol means open your first charge. Mr. Frank Fempon, may the more energy minister I second say. Woman said, well, you might announce who you'll be more minor, not a man to an amount to Ina. Made a number and a quantity because of mine year, the BMWC say decline. No, ever after your first say also charge your family fourth. Now, Mr. Madina for that Nigeria for no more baby. Jano Muya, one day be found. I have bread. Joe, ever after your first say, but your family Pascal. Now, President Asama Nadia, the Oka Ninano, Niquam no so Yesena Onti Casacra. Yo, Yabada, I shall be a petrol mill with a document to be so to them, Major, while they do the year. Away, damn, see a dassipa, when the petrol mill. Enjoy papa pam, but I don't want for Mamma and Casengu, Quajoka, no one where ye Dacia and do the shum, and maybe Pa Cabby Quaja motorway, and I go more about Bessia, me say. I had Miss Women left to cry that Miss Ro. Oh, Chess, I'm with you. Kako job break it down and patcho to Bomadi as of Befa. A chasti as well, New Jersey, not if ya happy birthday and call Emma a charity or Usua, Mrs. Bacope, what ye Cassia Papa Janedia, Wanua, and I just what ye one is a Shankoma Duma for Funina, a pa Alex or Ben or Sevim, and Yakupo Shamwati Cassiabono, Muye Tessia Dukuminti. Where's me in the GDA question was me Timo Pa. Sanso ena wedi a ono so ede aba wo se adom kasebo mo bo adwuma nyankrompo Israel wedi ntokwafa na esi wa justice obey ni mako eso dia wode aba wo se me hwemo live sanso na wesi me din the Vivian Asamoah wono so se wo hepa so tum eho ena wode free eba we so se wono wode free Sweden ena wode eba na obepie mo ho dia adom kasebo ba bia ye deja Kofi bedi akonso se wotie ede free London sanso na Vivian Asamoah wode ne ya kind dada wesi me din de nana ya wo se efia and go and head was if ya kasa tenten ne ko kan news no minim baby kra
ohu wa okasa asem no patience ama decent so dia wode aba wose afia wo badwuma pa nyankropon sham na wo ba eye Europe dia nyankropon na nim say bibima de mo ana mukutamu we so say oh very impressive voice no so emu da ho clear we so me din the V mama no no so no dia wode ba wose landlord for bi o mo ye dwedodo wo mo ha adwen ye wo mo magana for enwene wo mo sa na we so me din de same boache wose asamankese no di free eba wose azonto road no still that so it penfo hwe no mu ntu ho anamo me ba to SIC for the see wo mo ye hwehwe for say the Bank of Ghana wo mo de baba wo hwa no wo mo take you over yi e dey say wo mo ye ni nyina chese wo mo de electric wine and wo ba chese electronic one wo betua insurance no electronically wo betime mo kra wo mo man enye sa do ko show bi nsem no chena ye ya say what they say men's gold for say Bank of Ghana for abokoko so wa wuni mo abekọ akoto se gold o se ho ahwan e pascal e ma wo mu nche nya de wo mu wo kapre kra wo mo de beboa wo e na men's gold boss no so akeka bi eche Bank of Ghana for so mfo masem so honko nya de ehie wo mo kwaje wo mu sika no wo mo take over no patro ma me kamfo progress savings ye lo so ma wo mo na ebo pa de bosia se asori a obi a wo ye asori wo nuase classroom no ya de mfata Yesu Kristo kra we mfata no eti kwajiska na ve bosia am de si church kama na je se wa wo de ayi wadwuma wo madama eti wo mo head office shi ho no ma isi gon Madina Kantamanto kaso anu ade nyina from 0501678289 na je se progress savings loans papa we de ye de stamp team to say pan wo madama ene ye de ebrem abusuafo na je se kase bo no ye de besia na ye kasa tintin ye twa so man kan wo text message ya mesere wada no hu mobo na de achem nye den ya obi de ebekwa kodim ewie ya no mase ma munyina mo enitie ba de workers vim lady afiokua haja bintu na dromo mebla ba ko pe obi dum bie kwaku edukumi enti me kase na na se ampofo je wokodi ivu wokọ home bla bre enti me kase no be home de wonko home hamburgfo wo se chenchena wo ba mo enti mesere mo wo ba we de ohwe wo ho ya mu mpensu obi miamia no mame why aya no mo gya ne kwan so yie ya de ma se mo nyina mo ni tie